Ke session ke bekat kendai ngini pulih habidai bat ke jinggentu ke jong Petros saya kinong syarai balang baru kumjo saya kisamlah po jong ke balang nagal nong ke besan ke dekat ke beningkong ke dekat ke besan bar ke benta ke beningkong ni yong ke pada yang ke jingkai lah penpiak kan yang kisau tu lagi benta ke beningkong kan ngini pulih habidai bet sapang jong sya kinong syarai maaf yang tadi jong bakalai kidak kum ki sakri ki ba syak sitom lem nong ta kinong syarai ban syarai kan hagi jinglong ki ba khiat ho kabala si ki samla ban ko ngu kan ya ki ba kham halor bat ke ba sao ka kres pang juga jingni ke balong kan ban yo pediang kan ya ke pan sniat ke burom tingnya pa bi si ketika bentar ke baningkong kenang ba kanum sim ni ko por pat ninya puli kan habi si pang juga sya ki nong syarai kum ki sakri ki ba syak sitom lem tingnya prilang ki khot wei arla ya kita teman besan ki bah pedeng jong pi namar kata tentu ubau para teman besan kan bat saki kita ki sak sitom mukres bar unong yo bentar na kata ke buram ka ban sapen pau kindiat sepang jong kata tin teman besan tengnya pa kindiat abi men tin teman besan kadai ba translate kata tin Greek presbyteros ya kepala jupun kam ha kaban mutken ya kita teman kaban kong ha karta si teman kin kiba la lesinong kakarta juki kelamayan lene kakarta juki kelahe dan kam kumta ong teman besan tiada ngi bisar na karkom perkat ng pual ken habide be jing batai jung sapang ko yanu kidi binyo kiri kuntai ka ai jing ken bala kamu ki kiri teman berbol la ju iken kita jing badap ngri posnem senang respang juga ni dengan sabatai kam sibit kena bing debi jing sai hari kini ketien teman besan rupa laju pendan kam ruha kani kerukom kamut kaban mut ya kita babat ken ya kikam nani ka kam nani ko office jang balang lese kom ke office jong gidikan nang ta ki pastor nang ta ki overseer ki bishop nang ta ki teman besan nani ki elders kom ta terter par ha kani ka jing tho jong Petros umut ya ketika jing batai ke baar unde ke jing batai ke beningkong kata kemut ba awang teman besan uthau ne umut ken kinong sarai lade kinong lama po juga balang kendiat Jepang kene ke teman besan ha ke Bible wakran Jepang teman besan ha ke Bible tu ngini tip baki riu teman ni ki rangba akibala kham rangba bar ki ba kham start bar ki ba kham tibet kum ju ha ka kam ban bishar ya ki kes ba per ha ke Bible ha ke testament berem lagi kum kita kan lathung ye balong kita kinong sinsyar ken ha kisnong jong kajat benri Israel lathung ye ki ken ye balong kinong bisa nang ta katas teman bertemai pat teman besan kibat ken ye kerdan ken kemudian buram ken ha ki Sanhedrin nani Sanhedrin kali torbar ni ju ni lam long kali kinja parliament jong ki ju ken ha ka po katas teman bertemai baru kum ju kini kita man besan ha ka imlang salang ju ki ju kidai kita kinong alam nu jong ki synagogue. Maka nuksa ka ba siya kadara pinyi na kanikin ka way na kijing talk kan jong ka Dead Sea Scroll lanang yung kikot kli gibalalak na ka Dead Sea ya ka ba laya tu ba kadan kum kanikin ka kum perkat jong ka jingbu ya kitiman basan kum kinangalam po ka imlang salang tingna pa na kanikin ka Dead Sea Scroll Manual of Discipline na katika kot Dead Sea Scroll katho ili kintin way pa way uberiw unsyong halaga jong ka jaka Kilingdo kinsyong ningkong katay ka jing perkat na kaimlang salang jung giju nang tapat kita manbasan kinsyong hadin bat baro ki way pat ki pat ba katum ka kerdan jongki ningkong ki wan chua kilingdo hadin jung katay ki sawan kita manbasan hadin jung katay ki way pat ki riyo bat kabalang ha kiti ki por ki bamin chua kamta makas pa asnem ka baningkong katungken ya no ino belong teban besan po kabalang da ka wasyem nuksa ken na katay ko komle jong jay jong kadat ben review asyem kumtay ka nuksa ken kum wasyem nuksa manila se ay sa kamta na ka Bible bagi di tung secretary di tung chairman hari ni syem na ka jingle sabar bar ni perung kanya po jong kabalang ta ka jing baru kum jo yangi habangi penyaya ka kam jong ka balang kalau hata kurukom te kadang kajing ta kindiat sepang juga ni kentien ka bau Petros utho ani ka khatkin ka baningkong jong ni kalnang besan ka buang ngalong tau sakri lenu saki ya kita ki jingsha sitom jong kres usaki kita ki jingsha sitom jong kres ong Petros dan di bas lingo ya ka kajing tho jong Petros
Oleh kis ngo na marah kis ki bakut jong ka jingim jong Jesus Christ ni iken ba Petros waja rangai no klem tan chu baru Christ hang tu hatrai jong kai jong ka ding pna ka daw ka ding kali kani hakano ko rukom Petros ulong unong saki kin sa sitom jong Christ no sim dan ken hakata kasmi ken ke bas din yung Jesus halo jong kai halo jong ka ding pna kini ke likely jing batai kini rap si kadaya ka kong wala na jay mo Petros sum la yen ringkat baru Jesus ka por jong jing sa sitom haray la kamo kamo ilam ng lalong ken yung taon nong pekai jing jar ba Christ ken yung lasya rangi base na kam ke apostol ken gilanong ken ba lai dekat ka khat dekat ka khat nyo kami thu sa pangjong ka kubor ne ka sermon ka ba ningkong tame ka ba Petros ken welap ko lai i la sakhi di kmat jong sa pang sa sitom Christ kamar Ilam jubak ni kejing keli kata kalau mau Petros ulah pelut ialah kejingem kum unang sakhi ya kejing jar ukres dah ka penbenai kai ya ka gospel ngata ka balai pat Petros ke ngilam dong usakhi kita kejing sak sitom ukres dah ka isyum mentalang ha kita kejing sak sitom uji ukres kata aku mu apostol lamar ke kejing sak leben kajing sak set patok habang ibisya na kajing thok jang kikam ni apostol but kadue kajing sak penyap na mar kajing penyadai kajing ubano pat ukres tikiti kilong kita ken ti saki kisabot ki baay kajing pinsisya pa Petros ulong unang saki kita kajing sak sitom no jong uji ukres kay ka Petros ukuran hang ne kalong bukuntu yang nga ba de pi kam tame sagi kinong syarai ko kinong syarai kom kisah kri kijang play tongin long ready na kapta mingin kloy bangin sa sitom komba ukres ula siya sitom